Horas, selamat pagi Bapak nang nalongani bagas Tuhan tadi Yesus Kristus. Malah surta bui usia sisihanami nasyam marhiti riga barsigano pari. Badi panorang sogot nerion. Paima ijalo hita hatanine bata nagabiriga pansigano pari bata badi panorang sogoton. Pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih puji-pujian isombah kon uhur nami bamu Tuhan bani ganup biar layakmu. Sonai egi bagel ni pakaholongimu apa panramotinmu ubanami ari lopus ari bani panorang sogoton pe Tuhan boy hanami puho ibagas malas nyuhur inpe ihapur saya hanami pita halani bagel ni holongnya temudu mangidahkan kami halanyai Bapa paikat hamma hanami ibagas guluh nami saganjang niron marhite hatamu asih tarbain hanami tongtong makorjana rosul nyurmu janah maronjolan bani hatamuin bagas Kristus Yesus Tuhan nami jelam rapakon tonggo namion amin. Bapenang nelongan bagas Tuhan tadi Yesus Kristus ijape nasyam marianan nabui isesehanami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano paribata sadarion Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 aima tersurat bani buku Jakobus bindu tolu ayat 10 nama katahon sonon anjaha buah ni hapit turun ibagas dame doai isaburhon bani halak nama korcahon hadameon babenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus Totu malas urta anggo idah kita nyombata marbagal janah termotivasi ia ase merhasil songon hasoman atape orang tuane. Nah totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus hapentaron nasi sonon isobut maai akiu tene ase langhaganupan homani halak namar sikola sarupa akiuni atape sarupa pentarni tapi lang iparnalang kita homani bahasa marhitehon ni guluh tasigano paribe boydo lambin martambah homani hapentaronta nalang jupah kita ipar sikolahan atape bani dunia pendidikan aima ase gati isobut tene halak namaruho na totu na parlu binok kanaya hapen taron ai idapot aima marhitehon ni namarlajar janah na paduahon dapot marhitehon ni pengalaman atape boy sobuton on matene hapen taron na tubuh humbani hauhuron ni jolma. Nah totu hapentaron on porini pediar porini pejenges tapi lape totu mambain sasahalak jolma gabi marhasil atape sukses ibagas perguluhan ni sigano pari. Mangihut kon Jakobus adong sadanari hapentaron aima hapentaron na marharohan humbani naibata atape hapentaron na marharohan hun babu. Nah, totu on aima na maronjolan hubani hapor sayang. Langbe maronjolan hubani pendidikan atau jenjang pendidikan lang marhomani maronjolan hubani ahana ongga ialami marhitehon ni pengalaman tapi marhitehon ni na maronjolan hubani hapor sayang artinya ai ahanani horjahon ta atape hapentaron na dong bata ai mah hapentaron namar harohan humbani nebata namar harohan humbani panandayonta pasal sifat apa karakter ni nebata mah ase kesuksesan atape keberhasilan ni sahalak na porsaya ibagas perguluhan taon isobut Jakobus do icon buah ni hapit turun ibagas dame doai isaburhon bani halak na makorjahon hadameon
marbikas maon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halani ibagas perguluhan tahun songone sobut kita no kanayai adong dua hapentaron na tetap mempengaruhi guluhta hapentaron atap pehauhuron namarharohan humbani uhur ni jolma atap hapentaron namarharohan humbani nebata. Nah, anggo hapentaron ai marharohan humbani uhur ni jolma ai tene lapetottu parohkon hadameon. Tapi anggo hapentaron namarharohan humbani nebata ai ma buah hapitoron. Ase buah hapitoron ai sangga marbagal ibagas dirita buah ni ai ma isaburhon ibagas dame jana halak nama naburhon ai pe halak nama korjahon dame. Nah totu bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonaha dosa sahalak jolma sonaha do halak na porsaya boy tetap ibagas perguluhan ni igoki dame jana makorjahon hadameon ai ma anggo tetap buah hapitoron na humbani nebata manrajai ibagas uhurta aha ma aiga ni buah hapitoron na humbani nebata atape hauhuron na humbani nebata bersih lang adong ipengaruhi atap ahape lang adong motivasi nalegan ase ibagas perguluhan taon pe sonai makumani ipataridah kon hita porini PHP ni adong izin nalang madear maningon do HP ni tetap kita sihol patorsahon sihol padiarhon maningon do HP ni ibagas hapentaron na humbani nebata maningon do borsih tene langadong motivasi naligan dopai hauhuron na humbani nebata ay ma ramardame na totu ijon ma bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porini PHP ni ibagas perguluhan taon buhay tumang na makagigihon hita jana buhay tumang na buhay patubuhkon partinggilan atap pepasitik ibagas perguluhan taon tapi halak na igoki hapentaron na humbani nebata tetap do iya tene sirsir ra mardame pakon halak nalegan boy ay tene ibasahita bani ayat pitu ilobe ni si basaonta atape nagabe rigapan bata bani panorang sogoton jana na patuluhon hauhuron na humbani nebata ay ma gok ibagas lamlam artini ay lamlam nihur artini ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halak na porsaya maningon do HP ni guluh ni tetap ipengaruhi ibagas salam lamon ni nebata pardiati hita anggo sopat do nebata parmarah izin mardosa hita izin salah kita marah nebata bayangkon hita ma aha mana idop pak kon hita ibagas parguluhan taon aha mana idop pak kon jolma ibagas parguluhan taon na totu halam lamon ni nebata aima panandayon tabani halam lamon ni nebata aima ijay mahape ni isaburhon hita buah ni hapitoron ay artini ay buah ni hapitoron na humbani nebata ay tetap tene isaburhon hita ibagas dame na humbani nebata artini ay dame atape halam lamon na humbani nebata lang pitah ibagas parsahap tapi maningon boydo ihapkon hita ibagas uhurta sanggah makorjahon na madiar atap mambahin na madiar atap patorsahon na lang madiar hita maningon boydo ihapkon hita adong do marah atape adong do sogam nihur ibagas uhurta atap halam lamon na humbani nebatado na mangguki uhurta sanggah patorsahon na lang madiar hita ibagas parguluhan taon na totu anggo ibagas halam lamon na humbani nebatado kita patorsahon atape mandopakon na lang madiar ibagas parguluhan taon sasitong ni hita sanggah irajai hauhuron na humbani nebata asi andohar matongon ibagas sa ganjang nyarion tetap ma hauhuron atape hapentaron na humbani nebata matongtong
na mambubahay hita sa ganjang ni Arion. Amen. Martongko makita. Terima kasih puji-pujian may sumbah kon uhur nami hubamu Tuhan. Malas tumang uhur nami hatamu dadop manorangi ur apa pikiran nami. Ase ibagas sa ganjang ni Arion. Tetap matongon buah ni hapit toronmu na tetap isaburuhon hanami ibagas dame. Ase jupah tongon hadameon na humbamuin, hadameon na isura-surahon ham ibagas parguluhan nami, na maningon ipataridah kanay marhitihon ni hasaksiyon nami. Ase tondi mo na mapasing in matongon Bapa, naman rajay ur apa pikiran nami, ase tarbahen hanami, songon na narusukon ni uhurmu, ibagas parguluhan nami sa ganjang niyon. Mariteguran nakmo ton Yesus Kristus Tuhan nami, jalaman nami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa parsoran ni tondui na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabata ganupan Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat pagi. Jana tetap mahita tene lambin marguguh ibagas hidup ni hurni Tuhanin bani ganupan lahwanta. Shalom.